tangi liuoka o lave lave ua sao pe lava o le aso malo nanganga pe o le ia i ele tu nei tae o fou i o le tatou por kalame masani le i tae o tasi wa whae ngoi ia o le malu tae o whale nganga ia ai le ia mataina la le tatou por kalame ma le tatou whasoa ia ili nei tū lao le tae au se i o tatou a mata mua mua i se talo i o vai le tua o lo mātou ta mā ia mātou te vivi ia tū lava i lau fio nei tae au fou ina ua mātou wala whai mai nei asu fou ua e whawai ua e whaapopo mai aso lo mātou ola au mātou no nofo mau mau wai nei laro rangi le tū mau e le whai amo i mātou na mātou vi ia lea o lau fio o no lo fatu no ina ua e tai mai le soifua ma le olo lo nu ia o mātou au lia nei aso fau e vi ia ai o lau fio ia o nei tai a fau ia o le au sauni o te tautalangia o lau upu lele ia lo mātou atua ia o au o le tangata o te vai o te le ilo se mea o te valea fo le ala le ua mo ai ona o te talo ma vala ua e le ua fio i lono o whali i le langi ni tae au nei ta maa liuli wala maia ma e talia la o te talo ma le vala ua e la ua fio i lau fisosoani anganga pa ia fio maia oe te whetalai e mori o lau upu ma lau sa pali niai ai o finangalo ma loto o lau mou tangata i le tae au nei ta maa talo i lau whaunga le whaunga le ngausi ai mo umma le whaunga le sola i leo whelua lua i solo e pei o se leo na tangi le whaunga le na tia i le tangata lalo ifo le tafu e o lo sa tau ai ali pea la ua fio i le tae au nei tama ia amata ina e la ua fio nei whasoa amaya e o whapea i folau o au le au auna e lea o ngā ia pea o e whavavau e whavavau le ia i lo suafa pele le suafa pa ia e maualunga e lau tele lo loto le suafa o lo utumu i le alofa ma le alofa mutumuti wale le suafa leo le matoli i o Yesu Keriso ua o te talo ma wala au atuai amene ma amene ma amen ia vi ele tua nei tae au fau na ua tatou au dia whaatasi mai nei asu fau le alofa ma le o le tua ia e whaatalofa atuai la ma le anga whaaloalo ma le anga fia tele ia nei tae au fau ia i le pa ia ma le mamalu si o tatou o tuno ia o lo whapena ona tapu ai mai ia i maoto ma lawa ia i nei tae au fau ia ma loso i fumanuia ma lo le langi e mama e le manatu o le por kalame ia ua e malei fua mai whanunga le nei tae au fau e ala le tausinga ma le puipuinga e le ngata i leo le wha malolo ia a le tatou tapa au i le langi ia fo i peala le vi inga i le atua ia i le nei tae au fau ia whapitose whatalofa ia au na tutofi a le atua ia o lo whapena o na whatuna paulia ia i tuli manu e fia o le nei larolangi ona o le tala inga o le tala le lei o le malo le tua ia le ngata fo ilea ia tonu si o tatou o tunu pele o Samoa ia whapena fo i tonu o nei tunu o New Zealand ia o lo mato nofo maau mawai ia malo le whai o le whaiva ia whatalo whatuai ma le ngā whaaloalo ia te utou au na le tua mo tau whalitua ia i le nei tae au fau ia malo le onsai malo le whatotoa ia i le ngā luenga le atua, ia whatalo whatu fōi. Ia le tino Keriso, nei tae au fōu, o uso matua whawhine i le ni le au pa ia ma le au pele i le tae au nei, ma le au keusiano, ma le au whatutu oma, ia whatalo whatu ia te oe, ia i le uso i le tala leivi, ia le tua, ia le ngata fōi lea uo ma paanga, ale nei ala leo, ma le nei ala ata, ia whatalo whatu ia te oe, o whialama o e mai moa mai e tulu inga fia nei, la rorangi mai moa mai nei, la leo mai nei ala ata i nei tae au fō, ia whatalo whatu ia te oe le pele, ia i le tae au nei, ia e whatalo whatu fō
i platforms o malava ia a alo ma tama whanau a Samoa e pei fo i Global Kingdom TV ia le ngata i lea o le water flows ia whapea foi ia o le trofu e sia 2-3 ia manisi au nanga o le mau atu nei i tu lao le tai au ia mamoli atu le ngā whaftai tele i tau sunga whatonu mo tau waritua ia le ngata i lea ia o le au fola ia o lo ilunga o ia platforms uma ia uso ma tu whawhine i leli ia malo le ngā lulue e manatu ma le taritonunga ia o le tatou waa e whautele o le ato la aua le atua ia e tātou te tau soa whatasi ia tele mau o lunga se vi inga o le atua o le sili o ia mea manei au nanga ina ia tātou manu malo ina nia nganga mo le malo le atua ia whataru whatafo i mo le atu le ngā whatai tātou sponsors lava nei tai au fo ia erese mea o ia i matou ia masafori sunga le li whatonu manei au nanga mwhai o na matou tau ia tuele tō wanga lei ia i le tutu mai lea o tōtau au ia au alava le lango ina o nei ala leo manei ministry ia au le tala inga leo le tala lei o le malo o le tua le talo ia arofangia e le tua o manuia ia te tala lona langi lilingi ma sa whaua i fo na whamanuianga ia i lungo pising isi umalama alo matama whana ua Samoa le ngatai lea ia o nisio e kalesia o au na le tua mo la tō wharitua ia o lo whapena ia o na tutu mai fo i le au fisoson ia o le matou tala lea e le o ia te matou ia se manuia ia lofa le tua ia whaalua atua na whamanuianga ia te outou umalava ia i totonu o ngā luenga taitasi tonu e kalesia keriso ia o se whatalofa leo se whaafeiloa e nei tae au fau ma loso i fu manuia ma lo le langi e mama ia el manatu male tanto nunga o le atato wanga i lo e tato wha malosi tae au nei ona o le tato taimi o le maua se tato malung tae au whale anganga i le tusi lea o Ioane lona mata upu e valu a tonu o sila fia malava le au keusiano ma le au whatuatua ia le tala le to tonu ia ae o le aonga fo i lea o le toe whamanatu atu i le tae au nini ia mo tatou a tonu fo i e aonga le toe whamanatu ia male masefe au o le awhiwhi mai tonu i le tusi le a Ioane e toe whamanatu mai ai le au keusiano ma le au whatutua whamanatu mai ai i le tangata le kaukalaku ia ma oele te mai moa mai le tae au le nei o le au ngā lea o le upu o le tua e pei fo i ona whawhanga ina pēr ia le tino i whafo i tau mawhitanga ma mea o le tino e te tau fo i la ona whawhanga ina ia o tātou wanganga ina ia pālengi le tino maleanganga ia o soositanga ta soifua ia i nei soifuanga le tu mau o tātou iai ona i eilo tātou wha moenga ia o tātou wha moenga ina ia sauwhanga ia o tātou wanganga ia i le manuia ma le ola e whaavavau ma le malo le tua o le tāua le nā o pokalame nei malu tāe o whaleanganga ina ia whawhanga ina pēr o tātou wanganga ia i le upu lea le tua pēr o na whai atu tele o taimi ia o fafo ia le tino ia e tausi le lei tau mawhitanga ma mea ai o le tino se i tulou o le anganga o le tangata ia e le whawhanga se i tulou nei tae au ini mea ai wha le tino e whawhanga i le upu o le tua a whaina le ue whalongo mai le tusi le ua uta ua tua i le tae au nei e foi le ue e whalongo soo i o le amele foi le nge le whaavanoa ai so minute e te toi whaalongo wai le tae au nei kako uma ia po lea se toi whaamanatu o le tala lea mo oe mo a uma i tātou uma o le tala walau sila fia uma le au keusiano ma le au whatuatua o lona aonga o le toi whaamanatu mai lea i le au keusiano ma le au whatuatua i le ngei fo i aso
ia mai se o le nga tu pulanga ua tātou ia nei o le tele o foi le na fa o ngai tele o tai I le tala le o le tala no mai fai mai o le fafine muli lua ale o ngofo foi ia uia I sesi au wala o te tala no atu ai foi le ma o share atu matufa atu ia le upole tua I se mea foi le fisoso ni mai le ngano le tua ia tau I sesi au wala po sesi angle ia o te tala no atu ai le tala le la ngol maria ia o le tala le la o fa tau ia na o si le foi lunga o le tato screen fai mai o le unga o le fa masinonga o le alofa o le unga o le fa masinonga o le alofa ia le ala o le au tau mo fai la e fai tau atu ia versus ia ona anga ilole ia o le tato fa malosi I te tai au nei I le mea le tupu tonu le maletala ma le fa manatu fo I lea ma se toe tau longo ina o lo tato fa tuatua ia I le taimi nei o tato ia le tua o le oane la e valu ia le la fai tau atua fai mai ona maliu atu leo Yesu le maungo o live o le sengi o le tai au na toe maliu Wane ai Yesu I le malu o mai fo I le nu uma ia te ia ono no fo le o ia I lalo ma o atu ia te I le atu ua taita ina mai ele au tusi upu mo le au farasai o le fafine ua maua ina o mulilua ia le ala ua malfine ia le tua mai sapopo ia I le tua le ala ua malfine ua tu ina o ia I la tou I totonu ua whape mai I la tou ia te ia leo oe na mauale nei fafine ina o mulilua mua mauti noa lava ua polo ai mose ia te I la tou le tu la fono ia fetongi I maa oe whapea o oe pe se ase mea e te fetalai mai ai ia le tua ua la tou whapea mai e tofo ia te ia ina ia maua e I la tou se mea e molia ai o ia a ua punou Yesu ua tusi I lona tamatama I lima I ele a ua la tou fesili atu pea lava ia te ia ona toe nofo lea o ia inunga ma whapea atu ia te I la tou o so o tou e le aisana angasala I nā lua I tongi se maa ia te ia ona toe punou lea o ia matusi I ele ua la tou whaalongo ia ua I loa la tou angasala I o la tou loto fuati eifo ona tai to atasi lea o I la tou mahalu I fafo e a fua mai I to e ine o ie au pito iti ua tuua na o Yesu lava male fafine o lo tui totonu ua toe nofo ilunga Yesu ua sila fia ua le aise tangata ua na o le fafine lava ona fetalai atu lea o ia te ia funai o I fea I la tou e na molia oe ua le whaasala mai ea se tasi ia te oe ua fai mai o ia lele ia e lea I lewa se tasi ona fetalai atu lea o Yesu ia te ia o te le whaasala foi ia te oe alu ia oe aua e te toe angasala ia ia le tua tatou wa ai le tala nei pe ona o fai atu foi lea ole fafine e tolu I tu ai ngata le fa matala mai le tala po o group foi le tu tonu ole tala le ole group mua o tangata foi ia ngala ko au mai le fafine e au fia ai ia fai tau langa ia ma le au farsaio o le si group le tu tonu o le tala o le fafingi o le group lo na tolu o Yesu pe atato wawa ai le tala o le mea la le ua tupu I fai mai o le tae au sengi na usu mai a Yesu le malu fai lana masangi pe o na masangi ua saua o ai le malu I le tae au ai ua whaake ia Yesu ina ua tai mai la le group le po I la tou ia lenga o mai male fafine e au mai la le fafine ia Yesu
tatou vavai e le tala o i latou na molia o i latou na avea le kangi ia ma le tangata ua le tangata le ua molia pe a kako kilo le i pe o wa manato fo le o le ata o se o le whamasinonga ia o masani matato le me a fa pe te avea ia se tangata ile ko ia o ela o le tangata fo le e ke o e avea o avea le tangi o le tangata le o kangi ia mali tangata le wa e ave le ko e ave la le whamasinonga i le me o ia le whamasinonga ia male whamasingo ia ma fai foi sa lo ia e fe so angi ia te o pe o le haka ke lenga o le me le tonu i le tala le i la wa o fai tau i grupu ia e tolu le tonu i ia wa mai le o li o mai la ave fafingi ia Yesu e molia ole ma ngai ole tala fo ile la wo fai tau mo kilo ye o ile atou na molia fa finge male fa finge nga molia ia male ko ole ko na le pe ole e mangingo le mai o Yesu a tatou vava ai la ia fo ile o Yesu ole aka ole fa masingo ole ata ole fa masingo sili a kaku kikilo i pe o le ata fo le o le wa ave le high court o le fafingi ele nga moria o langa soli kula fongo le wa soli ai o le muli lua o le muli lua le mele wa moria ele awali ia a tatou va ai la ia o le kula fongo le wa moria ai o le tula fono le o mai fa mai o le tula fongo mose e mana tua le ke usiano male au fatu tua ngawa e sila fia o le vanga o ingai o ngawa e sila fia o le kula fongo o le tua le kula fongo mose fa feo na e fa maunia ia ngai tau te sila fia le au fatu tua male au ke usiano ngalu mose lungo le mama e alu fa alua mose o le aka fo le ngao le me le kupuli na alu fa alua mose i lunga au mai tula fono mua lenga sau nguki to e alu fo le mose i lunga to e mai le kula fongo longa lua o le aka nga le me le mo le tu le o ai lenga va ai e mose o kuskusia i kula fongo i lunga o le mau sion o ai o le atua langa va ai le limo o le atua nga kusila le limo o le atua ale mele tupui le sava ai le o farisaium o le mea nga le nga fai Yesu i lalo e fa alua le nga pungo lalo Yesu ma kusi le o le kula fongo le nga ao mai male o li ia mo li ai fafinge fai mai ua maua ua muli lua o fa maungia ua maua wa ai au wa ai tatou i maua i ka ko se me awala ngai maua lo ai kusa markula fonga e oki o le ala nga sala i fafinge o le muli lua le o mai male o li e mai ai Yesu ale fa mai o mai male tu la fonga fai mai mose maua ka nga kai fa apea la nga mi o fe kongi maa la sa o le leila ko asi ka ko kilo e le fa masingo ngal kai au ngi male asol ngi po le le ungor fa masingo ngal fa yi fa mai Yesu ele ma se ngo ko Yesu o le kusi le pungo le ma kusi e a ku lunga fa ya ku ko pungo le kusi e fa fia e fa lunga fa Yesu me nga yi o le ale aka o le mele o le aka nga o le alu fa lu o mo se lunga me ku la fo o inga kusi ele tua o Yesu le o liu kingo ka ngaka le tua ala Yesu i ne o liu tino tangata le tua ala ia longa alu pele o ye sukeri so ngai ke mo le oni mo foi upo sfulfa o liu tino tangata le loko le o inga kusia le kula fo o le tua o Yesu male nga pa ia le sai male le ai nga tua inga le keminga kusi er kula fongo le sai Yesu me nga le fa ia ku Yesu ala pu ngo Yesu ma kusi lalo
le longa lima i le onga ole onga oianga kusia kula fongo le ele se kula fongo mose nga au mai ele tua ia mose inga ia ka inga ile ngu o ile ngu nga fola inga ale tula fongo nga kusia Yesu kusia ele tua o Yesu o le tua i le tino ale ala wo mai fai mai ua maua fai mai mose maua ka fa pea ia o nga fekongi le i maa inga ia oki. O le morianga le. O mai ma le morianga. O mai ma le mea tau o le verdict. O mai ma le morianga. O mai ma le i unga o le whawhinge e kaunga feko. E kaunga oki. E sa o lala kou. E kaunga oki whinge le. Ai ei se le vahenga o le tala lea. O i leanga nga whaaola inga i le whawhingi. O le tūla whono. O le tūla whono na au mai e le atua ia mo se kai inga i le ngu. Ai whai mai ea le whionga pa ia le atua. O le kūla whono. Le whai mai Roma. Roma sfulu whai upo e wha awa o le unga o le tūla whono. O ai, o ke riso lea. Kusala le wo mai mal kula fongo fa mai la ko kula fongo mose ai le lo o le kula fongo le tu o le kula fongo Yesu ale fa mai Roma es fulu fa i po fa o le unga le tu la fongo o Yesu Kristo ndia la o mai mal kula fongo mose o mai mal fa i unga fa mai a fe kongi fa mai mose fe kongi ma o le unga o le mele o mai malato le kula fongo le o mai ka mai o le kanga kakongu ane. Oi, o Yesu le unga o le kulafo. Le foi fa mai karatia. Karatia kolu foi poe lua funu marifa. Fai mai ia. Mai ua fai mo i tātou ta tama le tūla fongo ia Yesu Keriso. O le kula fongo. O le kai kama. E kai fea ka ko le kula fongo. Kai la ka ko ia Keriso Yesu lea. Le kula fongo lea o mai lea wali ia. Ale fa me o le kai kama. E ta ina i tatou ia Keriso Yesu. Le ala o mai markula fong o le sa o le sa o le mele o mai le lo e o le ia. La ko ke le lo o le unga o le tula fono le o mai malako fa me kula fong a mose. A mawaka ka fa pefe ko mi ma sao. Alonga fa na vela ve. O le fa mai o le unga tula fono o ka ngaka le. Oi, o Yesu, le wala ko amai le fafinge, le fa mai o maua o muri lua. Ka ko va ai le mele o tupu. Ku va ai le tali foi le Yesu. Fa mai o e ai fo lunga. La sa kuskusi. Wa fa luanga pongo lalo nga manga fa ia ko kala le Yesu. Ai sesi o ko. Ele sanga ngasala. Kangola e kongi mo sanga ma. Ia koe pongo lalo Yesu koe kuskus. O le aka umanga o le alu whaalua o mose i lunga o le maunga e o mai papa maa. Papa maa o le tu la fun. O le ala uko whaalongo ye. Ngā mai whai mai ea. E ese ale palaka renga ki e Yesu i. Le whai mai ua muli lua. O le whai mai le kala Yesu. Ai se kasi o kou. Ele ai sanga nga sala. Nga kangola ia kongi mua finge le se maa. Sole. Kango sa o a Yesu i le palaka. Ele i ka ua e Yesu. Se mea foi lele ai se kasi o kou. E muli lua. Pe sanga muli lua. Pe o lae muli lua. Nga kangole kong ele ka ua e Yesu se muli lua i. O le ale upu le nga kawa whai e Yesu i le ua li i umai. O le upu nga sala. Ai se kasi o ko ele ai sanga nga sala. Ele i mention e Yesu. Ia le upu le muli lua. Le nga o mai ma le ua li i. Wa le upu le nga o mai ma le ua li i. O le whawhinge. Ua mau ki ngoa. Sa muli lua. Pe nga muli lua. Ai ke kilo le fionga pa ia le atua. Ele kasi sko nga muli lua le kongi. Se umau fai ka ua kua ia.
ia foi upu ia ma le kusi dia o le fa matala tala mai le kele o ko inga mulua ele kasi ko inga mulua ale wo so Yesu fa mai ai se kasi o po ele ai sanga ngasala nga kangole ko mo ia ele fa fingi ele sanga ma o le le uma nga pao ai se neanga lawa ngofo I fuarka nga kai manga ia lawa ngofo I fuarko inga ia lai ku mai malanga pe ala le wo so Yesu ka ule nga sala faila o ko inga nga ia au fai foi lele anga po ale wo sau I manga ma I la sau e fe kongi fa finge ale wo fa lo ku fa mai Yesu ai se ele sanga sala kangole kongi finge ma ale sanga o ia po keleo o kangaka foi kako o le aka mo kako ele fa peo o foi le o le ngale o tala I to fa manatu mai ia I lo foi so fu au ngai le tua mai kako mai le kai au ni le me ka o le fa masingo fa masingo aku lesi fa mas o le fa finge nga o le o kai o le maka ngai o le upu o le fa ngari tato ngana I le mera ka o finge muli lua o maka ngai o le upu o le fa ngari tato ngana ia ai o le kaua e fo longa opposite side ele fa pea nga o le kinga tulo e nga ke fai le mele e sili musa foi ka man fai mele ka o le muli lua e langa o le akor finge le mai I o le ata o le ekalesia ke riso o le ata o le nuu o le atua pe o le menga le wa mai fa finge le tala le e foi le e fa kusa I le fale tua o le atua oi o Israel ia male ekalesia ke riso le o ele ke mai mo mai ma u le tai au le ia ele fa penga o finge fai ele ia le anga sala le e fai fo e kamalo e sili aku mako I sili musa aku kamalo turo o ngala ko fai ele anga sala ma le mele ka o le mulu o le anga sala ele ita ua la ba Yesu ia le mele ta o le mulu e esse ale awala le nga u ye ko I ka lainga Yesu woso Yesu ile upu anga sala aisea usila fia lele ile fina ngalo Yesu ele ai asesi ele ai sanga sala Roma tolu foi po luz fuma tolu fama ya uanga sala tangata u le o ai le vi inga ile tua nga sala foi ngakale fa soa e fa fe oi lete mai mo mai le tai only ia e tala noi fo lava de tangata ia te ia mavava ile kala le e vai le upu le fa ngai Yesu ang sal ai si so ko le sanga sala ka ole ko mo lale un me ole ale me le tupu I pe o le winga nga fa ko ele kasi se ko inga muli lua le tono le fiong pa ia le tua ne fa makala me le tula fo kele ko inga muli lua ole fa lave o le fa lave le kupu I ele lavangi ni moli mau pongi evidence e ka kawo nga oki ale e foninga mai wa le mali o le tala le fai mai le wo mai e kofo I Yesu po le asanga kan ale wa kali ku Yesu ai o ai ku la ko ma le wa ku ma ai o ai sia anga fa pela e mongi ua makua I fa maongi e mongi e kaulanga mai luma me ka o le moli mau a mai luma moli mau langa o le aka fa msingonga le mele fai I mai ngi moli mau e moli mau winga e mongi ma fa maongi nga va ai engi ko inga sko dua pos ko koru pos ko fa inga ko aka wai lo le mai according to the law of Moses e kusa ma le kula fongo le fa meila ko o le kula fongo mo se ale lo ale ai o le kula fongo kusi Yesu nyanga le wa fio mai le tua wa liu kingo kangaka le tua e ala I longa alo Yesu ke wiso o le mea le kupu I
le o fa masingo fo ala ko o le so le o mo ko kele ali o ko ako anga sala me le ke sama kia ilu mama ai ko yo ai vai mua o se ko ai se le anga la o fa masingo fo ala ko inga ye o mo ko kele o mo mole ako makanga nga sala ia le wo ai ko ila ko ma le wo nga wa so no ai lu mol man o ka kia ila ko ma anga fa pela e mongi ma fa maongi e kusa male upole tua au mai la mon mau luma au mai moli mau iluma inga ia oki la fingele kusa male mele wo mai mala ko fa mai mose mau ka fa pe ka oi mai oki ale fa ya ku yesu nga sala ale fa mai wo mau kingo he va ai ele ma ngai yo le ma ngai yo le fa masinonga le ole aka yesu ole ata ole fa masino ami otono ole ata ole fa masino ami otono lua o yesu le sa ku le va ole kula fongo male fa finge ang sa le ala fa mai ia Roma ole unga ole tula fongo o keriso yesu ne wa ku yesu I sa kula fongo ku I ole kanga sala ile kule ole mele wo ye o ma ina o etalia mo tatu talia yesu le wo fa ola inga I o tatu o fa ola inga ka ko isea ile maliu tinga o yesu keriso ilunga ole satau le wo etalia mo utalia matatu talia ile fa tu o hele va isi so ka ko wa ka ko kalikong mafatu atua ile taulanga ikasi ngama liu wa ile alopele ole tuale ne waku ile va ole kula fongo male tangata nga sala o ile ki mai mo mai merga ka le fa so lewa fa aula ina I ta to ma so ko vi ya ile tu vi ile tu ia ile nei taia fo se o fai ka ua ko ala ngai mau ia foi le e kau fa mau ngia ile mere wo kupu I e te mauala ile ole kula fongo ole tula fono ole ngo fa e mau le Levitico le lus fulu Levitico lus fulu ia ole foi upula se fulu su ko le ka o mai la le kele ko nga mulua vi ia le tu Levitico ia malolo sa ise kau so ya ku ka ko mau ya le ko kiki a umar chacho fa malosi nei cha ya fo ole Levitico lus fulu e foi pula fulu su kasi su ko le fa makala me le fiongo pa ia le tu awa ole menga le kupu I wa mawa ole fesili le kai ole ni o ainga muli lua mal fa fingeria pe o ngo fa ya ko le kasi ko inga muli lua le ko kongo kula fo ale fa mai or kula fongo mose ole muli lua le mafai o mafai skanga kai ko kas ole muli lua e fa tino e tangata e to alua fa maongia la ia o fe kongi lole mai oki e kusa male kula fongo e kusa male wo mai molia ia ni le fini ale o mai foringa mai o mai kofo ia yesu ale lo o yesu ko sia kula fongo Levitico la lus fulu nela fai ka ua ko ngai foi upu ia foi upu la se fulu la fai ka ua ko foi po fulu le fa pe e winga la ile mele o le muli lua le nga mai mala ko e o mai muli lua fa ku yesu o le sala ele mentioning yesu ia ile upu le o le muli lua wo so sa o yesu le upu le sala Wanga sala tangata umma Roma ko lu foi po lu ko wanga sala tangata umma anga sala oile ki mai mo mai anga sala u le o ke kaukala wa ele ai ya masisi ele sanga sala no one is perfect ele skanka ako ko before ko iluma ole to foi pula skulu foi mai pa mai ole tangata foi u ala muli lua male ava ale tasi tangata ole ua muli lua male ava ale late tua
o le tane muli lua ma le fafine muli lua e fasi o tia lava I la ua o le mea la ngā le kupu I ngā lo ko kasi ngā le mai ngā fafinge ai le loa po inga muli lua ma le fafinge po se kamalua ia po se si po se a pe o fai ele kasi sko ngā muli lua le ngā mai kongo kula fo ale wo mai su mai ngā fafinge a le fesidi o fela o ye le kanga muli lua ma o fea o iai o rongo winga la oki ngā fafinge ai ola le si muli lua ale wo fa longo ye e oki umakanga kai ko lua le kula fo ile mele ta o le muli lua vi ia le tua mai sa popo vi ia le tua ele nga so fafinge fa se me o ngai ka o le muli lua e fai fo e le kamaro ia fa longo la ile fo pule pe ono fa to le kasi ko nga muli lua ole fa le ko ole fa la nga le kupu I ile fa masinonga ele aingi moli mau ele aingi evidence fo ile e fa amao ngia ia le muli lua fa finge le o mai ngar fa finge arfesidi o fela o ile kangaka oi le kangaka muli lua mal finge le la mai fa mai ka o ia oki sorry amma sa pakivi ile tua le ko kiki a uma o le fa yo pula estorkas o le tangata fo I late mo moe male ava a lona tama ua faatele no e ia lona tama e fasi o tia lava I la ua e ia te I la ua o la toto o le ala ua apia mai ilea le kamalo pe o mo fai e le ngau ki e au fia I makama e au fia makama le mele ata o le mulua alo nga fala vela ve pe o ka kuma ka upur ka ang ele lo po nga mulua markinga le wo mai eu mai mulua fa mai mo se ka o fe kongi ma ka fa pe ya eu solo Yesu ai la se o ko ele sanga nga sala ele fa nga Yesu le upule mulua le nga so Yesu le nga sala ai se le nga sala le nga makka mai ka ko lu ai makua ya kama eva vi ele tu le si foi pu ya o le la ka ko kun mulua le ya foi mai o le foi pu es fululu fai fo e mo se tangata male ava alona tali e fasi o tia lava I la ua wala fai le mea matua leanga lava ya te I la ua o la toto ue vai o le kamalo fo o le kamalo le foi ko e pe fai e mo male ava runga kali ia karosia ongi kupungi me fa pe kele yo ka o me fa pe tutupu si o ka ko kule ka ke fa longo e te le o ka wa sa I mer ke mingi fale pui akule ko inga nga le fa me kusi nga mua kia ila ko mai o se fainga ko inga vi ia le tua mai sa pa ke vi ia le tua ia o le sila foi pule fulu tolu fai fo e mo se tane male tasi tane falo ye wow fai fo e mo le tasi tane male tasi tane woia ka fete e pe ona mo o le tane male fale male fa fine wala fai le mele anga lava e fasi o tia lava I la ua e ate I la ua o la koko e oki uma o le opposite o le veslea o le fafinge ka ke le lopenga pe sa muli lua le fafinge le penga mo le fafinge le ma sesi fafinge pe o foi upule le fa mai fa mo le tane ma le isi kange e pe ona mo o le tane ma le fafinge e fasi o kia uma I la ua e ake la ua o la koko o le mea nga le pong sa ile fam singonga le ma le moli anga le o le lava ngi moli mau le aingi moli mau ku e fori nga mai mo me o fai kala le me le nga mai au ka ku ke fai le me mo me o fai kala e vai ka nga kale nga mai mo ri el finge ele un fa finge o ka malo loa ele pico sili e ko fai ka kala ka malo loa ko e fio pa ia le tu ngai lo fa finge amene
e sili e kunga whaika kala ka maloloa. I ko kongo le fionga pa ia le tua ngai lo whawhingi. Wai vai leo mai maka malolo. E leo ka ua mai apenga o mai whawhingi. I ai ngalo lo whawhingi isi whawhingi rea. Lea la ua lako i loa, lea la au mai whekongi e le aula le. Au mai i, i leo mai le wha masinonga tonu. O lea lofa. Lea ngā leo kaungu urkula whongo leo mai ala kope o wha mai Roma. O le kaungu unga o Yesu Keriso e wha mai karatia. O le kai kama i a Yesu Keriso. Leo e whalongo i e. Leo tātou whalongo longo whakasi e le tai au nei vi i e le tua. Mai sau pake vi i e le tua. O lesi vaenga le i. O lesi fo ipu le peko lua ngai fo ipu ia i an tātou. Angai ngai e tole le whai ukako mata upu ma tātou whaasoa i le tai au nei a. Pa mai a whai fo i e mo se tane mase manu e fasi o tia lava o ia. Tau te fasi mate fo i le manu. Vaia. E vaila i le mea lea. A lua momoe mana mangu. Kulou na ngai kai au le upo le akua le upo e ku sao. A whai e momoe se kange mase mangu po le ale ko ai ngā mangu. Mangu lele. Mangu vai wha, mangu vai lua, mangu whekolofi. Le mea tau o le manu. E lei wha ai poi poa e le akua se kamaroa ma se mangu i le amakanga. O le tane ma le whawhingi. E lei ku whakasia e le atua. Se ka ngaka soifua le tangata na whaia i longa whaakusa ma se mangu. A leo e whalongo i le fionga pa ia le tua. Whai mai. Whai fo i e momo se tane ma se manu e whasi o tia lava o ia. Tau te whasi matea fo i le manu. Wow. Ia langa? Ia lesi fo i pule i whai mai. Whai fo i e wha lata atu se whawhine i se manu. Late momoi e whasi o tia le whawhine a toa ma le manu e whasi o tia lava i la ua. E a te i la ua o la ko whawhine e reo mai mai. O le mea le pongi sahi i le whamasingonga mo le morianga o le whawhine e lea. E le i loa po oinga muri ua. A lewa mai i le whaipule o whao mākua. A whai e mo moe pe whaalakalaka ku se whawhine i se mangu. Po le ale tu ai ngā mangu. Mangu vai wha, mangu whekolofi, mangu vai lua, mangu lele, le mea tau o le manu. Whaalaka ku ise whawhinge mo lamo moe. E whasi o kia lava le ngā whawhinge. E whawhinge ere mai. Le kau kia le loa po se whawhinge. Po se mangu ngā mo moe ma le whawhinge. Kau kia le loa po se si whawhinge ngā mo moe ma le whawhinge. Po se ko alua. O langa kamakengi. Po sea. Ia nga le mo fa malau atu. O le mea le ngo fa ko o le fa lave le o le fa masingonga. O le o ma ko i pongi sa a ko i. Ele kusa ma le kula fongo le nga mai amos. O le a. Ele se mo ma. Ka ko ola ile mo ma. E fa ma ngia ile media. E na tato fa so solo to le fa mai e tato por kalame li tai au ni. Fai mai la ile teuche nome sufiku. Le mea ka u o le mori mau. O le mea nga le tupu le au ngā tupu langa ngai. Le mea tau o le mori mau pepelo. E ka ua kele le mori mau. O le aka ngia mai ele se mori mau i le whamsinonga lea. Ele ai ma se mori mau akas. Lea la ua. Lea ua le wha maungia le mea lenga moria mai i whawhinge i leanga le engi mori mau. Mo wha le au hainga i e wha masinonga o le whawhine le wha me o le whinge muri lua. Po le whawhinge anga sala. Ia le ua ola. Vi ia le tua. Mai sa pake vi ia le tua. La kako o loa lai le mori mau. E wha mai atua i le tato. Te nome sufiku vi ia le tua. O le foi pula e ono o le te nome na e se fulu fitu o le foi pula e ono le o te fia fai tau atu le la e mention mai ele mele ta o le mori mau fa mai o mau a e mori mau
e to tolu po o moli mau e to alua o le ua tatau i ai le oti ia fasi o tia ai o ia o le mau ia le nga moli mau e ko olua moli mau e ko okolu moli mau moli mau kukusa onga oki lola i o fafinge a longa fa la vela ele se moli mau o lona winga o le ala kongu ale anga fa le a nga inga ile le moli anga o le tina le ala nga le moli mau o ai le lo ia le ku i le vao o Yesu Yesu se o ko le sanga sana ka ngo ko mo finge le anga fa pela e ngi mo ma le we fa kali ala Yesu se mai mo ma se o mai ia mai kuma le ki ngu o la u le ai makele ro se mea o le ar mea la ma fe fo nga me pelo o le mea la nga ka o mo pelo se o maka ko o mo pelo ai fa longo foi la le mau le fa mai se no me sufi ku foi upo e o fa longo foi la e le la ko fa ka u o mau e moli mau e to ya o mau e moli mau a to lua po moli mau e to tolu o le ua tatau i ai le oti ia fasi o tia ai o ia fasi o kia o ia aisia langa leu fa mau ia moli mau e lua male kolu a famele lo vai ngor fo ipu ale ono o le mau ale moli mau e to tasi au le fasi o tia o ia vai le fa mau ngia se moli ango sesi pe a fa pe nga le kasi moli mau kaya ka ko kilo i o le o le group ko le nga mai e kasia kusa kasia le menga le wa le nga ola fa thing le nga ola ko they came as a group ma mai le mori nga le Yesu ele ia ma se 5 o so mai le fa kana Yesu si amai nga i ko inga ia ku mai ko i malama so mai ele laki mo so mai ku lalo wala sa oiles pe fa ku pasta mai foiles ia fa ku ai musu mai pa lua la kolu mori mau e kusa male upo le tua unga oki lo le ka le mori vai erkinga o le mori mau ar tangata e totas ele ka unga oki nga o le group uma le ngau mai le upu le kas no winga le me se singa vai ele fa mau ngia no meu o ku wa inga se false accusation le menga le un kupu ile tina le vi ele tua ma so pa ke vi ele tua le la ko kiki a e tato fa so ia ile nei taya e foi la man merka o le mon mo pelo le la fa mai e tua o le me ma ngai ai foi le kala ia kia le upu muli a Yesu fai o inga ka ko ke loa o le upu ma fai a Yesu se o ko le sanga sala o le upu nga le ko fa nga Yesu il fa fingi o longa winga la si le fia le Yesu o fa fingi foi le o fingi ang sala o le awali ile ngo mai moria o ang sala foi o ang sala tanga ta o le se o sa mo male au ke siano male au fa tutu awor ku sia lo rima au ke ngo fo ma fa ma singo ku le skaka inga ngei fa ma singo inga oi o le fa ma singonga le kanga o le fa ma singonga mi o le to o le fa ma singonga le nga ave iai o le nga ola il fa finge o le fa ma sinonga ole alofa le nga o Yesu o le kula fongo e kasi ale upunga ke fi a ko umalea le kula fongo o le upu le kasi ole alofa o fa pe lava ona alofa mai o le tua ile lalo lang wa ia awina mai e longa lo pele ko kasi ina ia le fango o le fango i ka ko o e fa tua ia te ia o nga ka ko maua le o le ola e fa ba ele foi lá mo pelo o le mo pelo
pe o le mori mau lenga mori mau wai ia lenga alu ye se pela tala ile tupu apo lenga alu ko kongi kanga ka fo ye ka fa vale le ai kongi kupe kasi nga ka le mau ka mingi i to tonu o sio ka kong pele o samo wa kongi kupe kanga ka o mai fai me ka o le mori mau pe pelo fai nga kupu i le kaimio o apo mai se pela nga kupu foi le kaimio Yesu le mea ka o le moli mau pe pelo le ale mea fa nga kupe wa fa nga le tupe ya nga kupulanga ni e fai ai e fa kau ai o fa kau ai fa kau ai ka ko ma fai foi le ke fa fonga me tai nei le upu le tua au ngi fa kau winga o se kupe e ke alu e fai se moli mau pe pelo inga ia oki e ka ngaka ele o se mele le wa vai le mele nga kupu ia apo ngalu ye se pela fa kokongi o le morianga fa mai wa la ko fa longo o fai ia na pota ile kupu mamose o pungal morianga wa fai ile tupu mamose ele o mention ile tua o meanga ka kui loai le maka uki o me le ta o mo mo pel kai pele o keisi le fa fe Yesu ngau mai le o farsai o kongi kupe kangaka e o e kala ngau mai o nga au so le po nga o yaku moli mau pepelo ole unga o le fa masinonga le o le alofa da sau ar kula fongo pengo fa mai Roma malakatia o le unga o le kula fongo o ke riso Yesu o le tula fongo o le taita itama e taita ina i tato ia ke riso Yesu o le alofa le alofa le nga alofa mai le tua i le lalo langi oma inga ia le fango se kasi fa kokua ia ke ia mau e ia o le ola e fa baba le ola tinai lei le ola i le alofa o le fa masingo sili malanga lo ia le nga ku i le va oia ia matangata nga sala ale fa mai Yesu alu ia oi aua e te stoe anga sala samoa ma le okesiano ia ina nei tu la o ka ko uma o ka ndeu e fa longo ia alu ia oi aua e te stoe anga sala ke usiano ma le fatu tu le tai au o le fa masino nga tom fa masino nga moni po le o le fa masino ole alofa oi fea sai ele alofa tu no le tu sai longa alu pele o Yesu Kristo nga fai le kingo le alofa tu no o le tu e ala ia Yesu Kristo o ia ole fa ora ona tamata fa manuia mai le tua ia ile tatu ainga ia ile tai se upu se tala o le tau tamani i lo fa fonga tai ia fa mangalo mai o le auna atu ina atu malafo ia tu le nganga pa io le tu na te fa atola na upu di tai au nia io to fina ngalo ma o to loto le tatu fa i talo io vai le tu lo ma tu to ma o mai anei ia le ngaluenga ma le au nanga ia ala o ona ele atoa ele malama ai fo i utangata e meso lau e kalesia i le tai au le nei tama o tatalo la fo i atu i lo nganga pa ia na te molio lau upu i ai mafina ngalo o utangata e meso lau e kalesia pa ia i le tai au nei ia fa malama e lau fi winga lo loto lau upu ina ia fa malama ina pea le tino ke wiso malau e kalesia i tai au nei tama ia watu male mana lau lave ina se nganga ia molo malo ai a o ina pea le tino ke wiso ina ia tasi le tino ke wiso ina ia mato so sola ese male a mio le anga male muli lua ina ia mato safanga atu ile manuia male ola e fa vau malo na e faia ai le faia le la rangi nei se upu se tala fa mangalo mai o la o
a ia matuavi ia o lau fio I meu ia I lau suafa pa ia le suafa mamalu e mau alunga e lau tele loloto le suafa o lo tumu I le alofa ma le alofa muti vale le suafa leo lo matole I o Yesu Keriso ua o tatalo mo wala au o amen ma amen ma amen ia ia le tua mori atu le nganga whaftaitele ia ila tō uma lea sa mafuta mai le tae au nei ia o le au le tō laulau atu ia o tō suafa mori atu le nganga whaftaitele i tō langolango ia I le tātou polkalame ia whamanu ia tele le tua I whi au mga luenga ma tō taimi ia o le nei aso mai a te au nei le tinu umaro fōma fulu ia o te whātu sāmo ia I le nei tū lau tō whāsoi Ele lava foi Ele ipa aloto lua po ai a bua ua tasi lava le whaaiunga o le au na le atua Pai atu I sare whata Ua tumu I le ngalala A oie o vale ana le upu O te wha atua tua I lona mana Toe silu utanga Moa Masia tama a umalea o lea maoti ele lava foi toe silutanga Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and Savai'i. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM.
Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.